Kajing puli na kitab Hosea na itu lepa. Kada nong kebahan riu kada khat kebening kong ada bahan riu. Ale ingin ya lek pai shau trai namar ula pataringi ba undo pen kuat yangi. Ula pen mong yangi Henry un sespan ya kijing mong jongi. Hadian arsingi un sapen mi biang yangi. Hakas ngi balai un sapen mi pat yangi bat ngin dup em hakmat jong u. Jong yin tip jong yin duriap teng e ban tip yau trai. Kajing wan jong u kalong kabati kena kum ka step perngam un sawan syangi kum muslam. Kum muslap per em uba ai ya ka kendo. Ngan le ayu bat pi ko e priam ngan le ayu bat pi ko juda. Kajing e jong pi kalong kumul o kendo men step kum ka umjer ka basuja lengat keloilan. Jikum ta nga latli eki da kinengi thu lupa. Ngala peniap eki da ka ketien ka sintur jonga bat kajing bisyar jonga kan mi kum kajing syai. Nabang akwa e kajing is bun om ya kajing kenya. Kajing tip eu blai ban ni kajing kenya thang. Ka ketien jong utrai. Kasam kebasan puwei ngakwa e kajing it om ya kajing kenya. Toisin ay nga ablay kat kum kajing e bisin ay jong mi kat kum kajing sebon bakraw jong mi to pendam no e kajing le palat jonga. Ngakwa e kajing it om ya kajing kenya. To sai par ya nga na kajing baman jonga to pen khoi ya nga na kapop jonga. Ngakwa e kajing it om ya kajing kenya. Namar ha kajing kenya mem subha kajing kenya thang nanga kanam penhun yami kajing kenya jonga ublay kamen sim kabas ngosi ya kadonot basosi wat bas ngoret ablay men om kencaj ngakwa ay kajing it om ya kajing kenya ha kajing sebon jong me to isin ay ya kasion to tay biang iki kenro ka Jerusalem hangcha men sasubha ha kajing kenya badai hok kajing kenya thang balathang thali ngakwa ay kajing it om ya kajing kenya. Kajing pulin ay gospel bakut kat kum ulukas kalanong bakat pra adukot ke bakandai adu bakat saw. Jisu la kren ya kani ka parshi ki breu ki bakhan yaladi ki bahok bat ki ba ibanyi ki wipan. Arngut ki breu ki lalek ki usha ka temple bantuai wei ulalong uparisi bar uta wei pat unong lum khajna. Uparisi ulayeng bar ladwai kumne haladi koblei ngai ngo yami bangam long kum ki wei pat ki breu. Kinong kni jubor ki bom hok kinong kelim ni kumba long uniu nong lum khajna. Ngasha jenit arsin steo bat nga ai ya ka shibenta na ka shipho na ka jingyo jonga. Henry nong lum khajna na ka kabayeng sa jangai klem danut wat ban kmit yalaki khmat sa beneng ulatiet yalak sa dem wong ablay tois na yangaw nong pom nga ong hapi uniu briu ulalik pai shalaying ubalapan kesan ban yuto weipat namajar bapan kraw yalade en sa penrit bat ya bapan rit yalade en sa penkraw ke gospel jong utrai